députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tous en direct na Bujumbura, Bisika na Zali, à Wasikoyo. Et pas Iwapi na Elsa Kibino, je fais l'émission à partir de quelque part. Na Salaki na Boutou, mais fallait qu'on me mette la bino sango na moi. Na kokaki kosala na ba vilate, na préféré koya kosala la na camp ya ba réfugiés. O tozo benga ba déplacé. Ba komi ba réfugiés parce que ba bimi libanda mboka na bango ba komi awa. To komi awa toza na village ba bengi Musenyi. Et pas Iwapi bande konabino bazali ba papa ba mama na bana. Nangonga oyo nazo profiter pour sabino ba situation telle que ça se passe dans l'est de notre pays. Bomoni ba kosalaka l'apologie ya ba Rwandais okumisa ke ba récupérer bamboka waneza bamboka na bisa kibino depuis ce jour là que ba yaki ko récupérer ba position bazalaki nango. Biso tolobina ba wazalendo lenfuka. Botika bango parce que balingi bazwa argument militaire ya ke omoni kimi ango balingi te bango nde mutu bazo sala totikeli bango. Menenge na koyebisa bino corvée zali bokomona ba image ndenge nini bako maltraiter bande kona bino ndenge nini bazali ko pendre ko boma bande kona bino na kebisa kibino ne mission na salaki o ba uti kokotsa na kebisa kibino que bokeba na ba provocation bosala ngeli bande konanga ya nord et sud Kivu parce que banguna wana lokola bayebi ke basi ba échouer et que balingi balongwa balingi basala massacre ya suka balingi baboma bato belé na lobaka pamba te c'est parce que j'ai les éléments na kosenga na mampinga na biso bisika bozali bo veiller que banguna wana basala eloko balingi basala te na kosenga na bawazalendo baskeba basa sala attention pour que batuana ba réaliser makambu bako salate biso toye awa esika awa ba ebisi biso bazana 19 000 personnes bazali ko vivre. Si les 19 000 52% ezabana na kati abana wana ezabana babunga bazomona baboti te soki bakufa ye soki bazana bomoye soki baza wapi ba ebite bazana basi bazana bana bazana mikolo na kati wana selon le rapport ebele na bango bazalaki violé par ba oyo banguna na biso bazali ko sala bisala sala bande konangai le Congo vous appartient. Mais j'ai aimé une chose tangu awa la distinguée première dame azo solo na bango eloko mibale ba sepeli nango ya liboso tangu anonce bango ke bitumba ekosila bokozonga na mboka na bino batu babeti maboko. C'est-à-dire ces Congolais que vous voyez dans ces camps, bazana posé à kovanda wate. Posa na bango, bazonga pa na bango. Bazonga Congo, bazonga République démocratique du Congo, boka na bango. Ça c'est ya liboso yango. Ya mibale basepeli nango tango balobi que Fonarev o ba organiser makambo bako kako sala l'effort pour que bao bazana ba finaliste basala examen d'état quel que soit ao. Et pourquoi marcher-tu lentement sur les bouts de tes ongles? Si j'étais ongles de la salade, ton andi encore de moi. Applaudissez! C'est bon, c'est du sucre et chocolat. C'est bon. Nani mangine? Mon village. Oh, le joli petit village, c'est celui que nous habitons. Ni ne piquot, ni gueux, ni sage, parmi tous ces habitants. Jambo, mama.
Jambo sana baba. Habari mama? Mzuri baba yetu. Hapa ni wapi mama? Hapa ni Kusade. Sade ni nini? Sade ni donc ni maison ya kuencadrer batoto yatima, batoto benye habajiwezi, vilema, wagonjwa, wazee pia. Il faut bien capturer les photos pour aller montrer ce qui est. Il ne faut pas donner les Il faut bien capturer les photos pour aller montrer ce qui est. Il ne faut pas donner les
français. Venye bako stressé na bitu fulani nyewe tunabankadre hapa kwa watoto benye bana bazazi hapa. Kwa watoto benye bana bazazi. Sawa nani hapa? Sawa nani? Bako hapa tu tunaenda na bandika. Okay. Tunafanya kama ndani tunaongea, tunajua huyo yuko hapa bila mzazi, huyo alikeko iko akompanye na shangazi, mwingine ana mzazi tu bali mlogota. Ndio tunabankadre puke tubatoshe amo ile mawazo fulani. Sasa sade ni nini? Sade. Nasikia mko watoto wako naimba sade ni nini? Sade iko pale juu ya protection d'enfant donc. Sasa hapa mnalipiwa hii kazi yenye mko nafanya? Hapana, tuko ba volontaire. Amulipiwa hapana? Hatulipiwi, kuko tu sawa, natupatia ile sabuni me hatulipiwi. Okay. Na ukaomba nini kwa ba autorite benye biko Mkongo? Ba autorite benye bako Mkongo. Juu ya sade ama tu benye biko mule. Bako stressé na bitu fulani nyewe tunabankadre hapa kwa watoto benye bana bazazi hapa. Kwa watoto benye bana bazazi. Sawa nani hapa? Sawa nani? Bako hapa tu tunaenda na bandika. Okay. Tunafanya kama ndani tunaongea, tunajua huyo yuko hapa bila mzazi, huyo alikeko iko akompanye na shangazi, mwingine ana mzazi tu bali mlogota. Ndio tunabankadre puke tubatoshe amo ile mawazo fulani. Sasa sade ni nini? Sade. Nasikia mko watoto wako naimba sade ni nini? Sade iko pale juu ya protection d'enfant donc. Sasa hapa mnalipiwa hii kazi yenye mko nafanya? Hapana, tuko ba volontaire. Amulipiwa hapana? Hatulipiwi, kuko tu sawa, natupatia ile sabuni me hatulipiwi. Okay. Na ukaomba nini kwa ba autorite benye biko Mkongo? Ba autorite benye bako Mkongo. Juu ya sade ama tu benye biko mule. Benye antu benye hawajiwezi na vijana pia madilisho ya vijana jinsi wanapasha kuishi. Surtout wa vijana adolescent. Sasa mnatokea Kongo au mko hapa Burundi? Tunatokea Kongo, si tuko ba refugee tulitokea Kongo. Mlikuwa naishi wapi Kongo? Mimi mwenyewe nilikuwa naishi Goma. Kati gani? Katindo. Katindo. Na unakimbia Goma wakati gani? Nilikimbia Goma ilikuwa Februari. Mbele bakamate Goma. Goma ilikuwa ilishakamatiwa Saki. Saki kule Saki na ngambo zimoya hivi za kule wanasema siku kitranti. Sasa hapa mnaishi aje? Kuishi, tunaishi tuna msaada wa UNICEF, msaada wa Bakarita nao wanaleta make msaada mbalimbali ndio tunaishi nayo. Na kwa sasa tunasikia kama mama wetu wa taifa wa Kongo anatuletea ile vitaweza kutusaidia na mama wa Bujumbura naye aliweza kutuletea ya kutusaidia. Ndio hivi tuko tunangoja
kutugabulia, tunashukuru. Sawa. Batoto benye muko nabo hapa. Beko bangapi à peu près? À peu près 2000. Bekeza kwa ma 2000 et plus. 2000. Okay. Sasa hapa Burundi bananipokea sawa? Banatupokea sawa. Banatupokea sawa, lakini kufuatana na misaada yenyewe natoka mbalimbali. Tufasi ya kulala ndio inaonekana kidogo. Make tuko wengi sana. Sasa mnachunga nini kwa ba autorite de Nyebiko Kongo? Mnachunga nini kwao? Kapenda kubatumia message. Tunachunga si tunataka tu message ku amani kuwe kwetu. Amani kikuwa kwetu tarudia sababu ndio kwetu. Kikofu yetu iko kule ndio wazazi, kwa sababu unaona watoto wa mingi walipotelewa na wazazi huko, wewe waliletewa tu na wazazi jirani wanakutana na munjia, wanawakamata wanawaleta basi, na ndio gisi wa mingi viko vraiment viko mnatuko nabo mcentre bengi sana. Sasa ukamwona Premier Dan au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ni message gani utamupa? Message yenye nitampatia, tamwambia tu atusaidie amani irudie kwetu Kongo. Amani ndio tunataka, jinsi tulikuwa tunaishi tuishi vile bila uvamizi. Asante. Ndio situation yenyewe maisha yenyewe mko nayo hapa. Vraiment tuko mali. Leta fanya vitu kani? Leta ya Kongo. Leta itusaidie kutuproteger kwanza. Mumaisha tunakuya moju, tulikuya kwanza tuliacha kila kitu. Sasa vile mimi hapa nilikia sina nguo, sina kiato, sina kitu. Niko tu kisi mnaniona. Inaweza tusaidia mwile mabezo primaire. Na tusaidie kumaliza vile wenyewe vilituma tunakimbia. Ndio. Sawa, asante. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Vous parlez français? Watoto tunawafundisha, tunawapa mashauri ili wawe vijana wazuri kesho. Hivyo ndio. Babeti Maboko. Nous avons appris que notre ambassadeur Awa a bongisa école consulaire. Donc les mêmes programmes que Zanangokuna et Zaliko Tangamao. C'est quelque chose qu'il faut applaudir. Nako faire vivre bino bande konangai ba makamunenge zo salim. Aw. Bokomona basina mibali ba élément ebele tozo bombela bino parce que toya kobimisela bino conditions de vie bazo vivre ndenge nini bazo soigner bango ndenge nini toilette bazo sala ndenge nini mai bazo sokola wapi. Mais retenez parmi les éléments que j'ai découverts
Awa, nous sommes à 250 km de Bujumbura. Bujumbura est un chef-lieu, il y a qu'est-ce que j'ai dit, capitale, il y a Burundi. Tozana 25 km, il y a Tanzanie. Il y a frontière, il y a Tanzanie. Awa. Mais awa ngwe sika o basali yango momentanément parce qu'il faut pas que nous installer bango na 17 km pas wapi bazo tonga quand il y a des réfugiés. Mais qu'est-ce que je vais insinuer na sa localisation? Parce que biso to sala mabe to yamba ba malfaiteur wana to tia bango pembeni ya frontière. Donc eza lokola ba côté place ba côté la ki wana biso to longola ki bango to tindi bango bakena Équateur. Bakena Marnaka. Bake kuna musika. Alors, mais biso to tia bango esika yake bakoti babomi bazongi babandi kokosa koko. Voilà pourquoi l'accord qui a été signé au contenu nango bakokota les deux mains. Bande konanga il faut to soutenir yango. Thérèse Kayikwamba, notre Elombe ministre des Affaires étrangères, o asali musala bazali ko travailler pour que batuana basnobe bisote il faut kotala bilonja batu. Et il faut reconnaître Batou. Nakati accord wana bangonde ba perdre et vous devez le savoir. Parce que les États-Unis bazaki ko considérer biso lokola bangote. Bango bazalaki ba protéger les Américains. Les lobes américains ba exposer bango. Batalisi bango que bazaba malfaiteurs ce sont des sanguinaires. Et bravo na République démocratique du Congo. Bravo parce que mbala oyo et aussi la libé la bitumba wana. Ndenge na lobaki na bino les Égyptiens que vous voyez là bokomona bango li susute. Je dois féliciter Congolais Moko Aleki, député fédéral na Canada. Cédric Ntumba, si je ne m'abuse pas. Oyo Aleki, Mutua Liboso, Congolais Liboso ya Koleka, comme député fédéral na Canada. Bravo à vous. Nous avons toujours été dans la joie. Ce qui te montre que Congolais Moko Azali peut émerger et si Songolo Pakal. Ils sont tous abattus à Moutema Mabete, au Bayoka Moutema, Likunya Sogine. Bravo. Dengena félicita Kaba Bagladis Kazadi, Balidia Moutsebele, Dengena félicita Kaba Mampaka, Dengena félicita Kaba Compagne, tous ces Congolais là qui émergent, Baren Bombo et les autres. Dengena félicita Kabango, Bande Konangai, je dois féliciter les autres. Tolingana, Talabande Konabino Nenge Bakomiko Telengana Telengana. Talabande Konabino Nenge Bazo souffrir, l'icolo ya Elengi, Yamboka Nabango. Nous devons être unis. Nous devons être soudés. Pour na kocha Munguna, Ibanana Lobakanabino, le Rwanda n'est pas fort. Il tire sa force, na division na biso, na lokoso de quelques Congolais. Bazana Bang. Skoba Kosuka Wat. Matanga na Matanga. Na Bisaki Bino, je suis content d'apprendre que ba Congolais au Bazouaki na Baran na Bang. Awa na kan awa. Tokuti ba musu balingaji ba recruter na makasi. Ba kimi ba ye awa. Tokuti tozana esengo koyoka ke ba o Bazouaki bazali kotima bango pona kozonga na kana mboka na bango. Et voilà. Nous avons gagné et nous gagnerons. Bande konanga botika la branché. Dès que nazongi je vais vous donner le reste des détails. Bako sabinote le publication ya banguna ya ke o ba récupérer, il n'y a pas de récupération. Eza ba grimace ya nyoka wakati mutu. Même au renforcement, Congolais, on va le récupérer. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Il y a Mousseini, c'est ça? Mousseini, na Burundi et Paiwapi, Tozaliko Salela, Bino, Masolona de Pité. On ne les laissera jamais vous tromper. Et voilà. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.